Ni wirigiro bwakwa nwithirite wina ugoro bubwega ningukugwata ugeni kiri nteto cietu ciruta ithatu narua iri tariki 8 mweri ni jwa 12 mwaka ni jwa 2025 amwe na nteto iria nkureterete ni Geratu kuthurania kiri nteto cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. akari ntumburi gutariria kunyara kwa imera biao nyuma ya mbura guchererwa. Gavana Mutuma kuria endi wega kwibangania gutethia Meru akiuga kuri na ugwati bwa mpara nyuma ya mbura kunyia. MC wa municipality kuria tongeria ba Meru kugwatanira witia na mbere kuma kiri thirikari nene. Ikendeke kuga ari na mathirikari ya Kenya Kwanza igakinyaniria mawira ne jonthe jawiti na mbere kiri ya Kenya. Mwana niretwa mathithio ni Purity Richard na niretwa ni Maureen Kinya. Arimi kuma Ntumburi wardini ya Kibiricha neba makirite guchererwa kwa mbura onto bura botigirite imera biao kunyara na ndethia ciao iri ugwatine bonene ni onto bwa wagi bwaruji ni bongerete na kuga neba kuigwa batezaniretwe ni thirikari bakiorota Rais Ruto ne kuremwa gukinyaniria wira nebwa kwathurira milioni 5 murandi jwa roje Rwabure Water Project. Kakimutegi ni agutuambiria. Akariba Ntumburi wa ndini ya Kibiricha bena kithikiro muno na ino nyuma irio bira barandite kwambiria kuma nontu bwa kwaga mbura na tiri yake nkinya ndethia cio igukui kwaga bia kuria. Irio rirejera tutirerigirite na irio ararite na inya muno nontu mwanka na ndinyo gataga miundene yetu butigintu tumenya kurita na batu na nde twina tugacokia skuru twina manto ja maingi ja kwendeka na mwanka na ndora kurarira utike tumba kuthithia ng'ombe cietu igukwimpara na antu batena mbeca cia kugurira ng'ombe irio na twina miaka iri na arua kamwaka kare kaimbere ndera twarine tuonete tubia kuria tubukai muno na thairi twina miaka iri tayari tinga iye kung'ana kwithira tutirari na ngai kung'ana na bunge ng'ombe cietu cikwambiria nya kuthira impara tugutwa roje ni kenda tumba gwikira no sukuma ira yumba nya gukaranga kithere ndene nja cietu ira tuli na kinya mbere mweci mwao kinya ende ukatwa ambasari cha gwikiana sukuru Januari mparerere guku tutiona twana tugwike sukuru tugaja kioro kengege gwako sukuru ara Ntumburi ogware muntu atenyiri kinyo gatindo mwakira kioro kya ngoroba imbi ukuthithia muthuro wa Karibaba na atibakiaga nkinya roye kwina wira nebekiro Rais Ruto pokunenkanira milioni 500 cia murandi wa roye wa Bure Water Project bakiuga mwankira thino no akaba kuria thino theri kuri na mbeca twaerwe ni president milioni 500 lakini turerwa mbeca iji igacoka kuriwa na faces na face ya mbere tureri tukanenkerwa 100 million na monka thaiji mbeca itumbite gutukinyira so gatukuria mweshimiwa wetu Mr. Redkiri na kwinyinya gukunena muno na tusukumire mbeca iji ciumbe kuma iromba ria wendikire atongoria batige kuthibakinaga rwimbo rwa tutamu bokira bakwende roye kaingo bathiria yura guntu guku atu atongeria bara ure tukamenya ukauga tutamu tukamumenya ni untu banguiria ritite bo Ntumburi batwi no ndo atukaria ng'ombe itina murithi na itukuromba ngavana batwi njutegere kinya kware mantu babethi njutegere antu bakuru obatwere bya kuria turiromba jumbe betu muno mwechimiwa Redkiri kethromba tutethia nturejere nda roje na iroje twagite tukeja kuona roje twamba kwithura tuking'ania kuma gicigo mbunge kia Bure ngiripotera ndeto cia weru ni ukambitaga ki Mutegi.
Ngavana Mutuma Ntwithinkia noritie endi wega kwambiria kuireba kenda kuringa kaunti ya Meru njeki kurwa na mpara ntuku chiejite kuthingatira koma kwa imera bibinge miundene nyuma ya mbura guchererwa. Augite kaunti ya Meru nerigaira mbura rwangi bonene rwangi rwa urimi aria guchererwa kwa mbura kimera giki kwirigiri kuringithia bonene maketha jabia kuria. Muthuri Muriuki katumenyithie ya thai riowa rirarire imera birandirwa biaria kuma tikumenya nendi ne atia especially antobatiania bembe na baburi bakaria Christmas kia 2025 ntikumenya. Ojo ni ngavana wa Meru Reverend Mutuma Ntwithinkia na ndashimiritie na kuneneke makukiawe nura kuonekana kugitana mbere ntere mwanya ndene kaunti Meru arantu babaingi marabanditibia kureka gitakaka birio gwatine nontupo kwambia kuma indamna bu augite kithirikari we na kwibangania uria pakombotetheria antu baba ona kinya kithira ni bandikirite thirikari nene nikenda bomba gutetherio na bia kuria. So itukuromba kinya national government na tukendelea kuandika barua orende tuandikite barua ya kuromba ireo kana tethio kiri ministry ya public service ya mheshimiwa Ruko nikenda twewa bia kuria kinya twito kuibanga kuria bia kuria nikenda tuikiria antu beto barabe na mathina ya mpara no twito kumenya orende Meru ikwambiritie hali ya hatari ya mpara. Amna bubu Reverend Mutuma akethwa akuria biashara bonde nene kaunti Meru na kinya makampuni mwanya kagite kaka nikoga kwija mwe na kutho bakibangania uraba ketho bakitetheria antu umububu mbwangenta kiromba a biashara beto na nkiora cia chairman wa Chamber of Commerce amwe na organizations cieto cia biashara na institutions cieto ira ciena inya ndene ya Meru amwe na Antoba Red Cross universities inkoboria towatane turi amwe nikenda kiri corporate social responsibility kana CSR kwithire kweuto kubwithia kiri ku caution antobeto bara muno ba affecting drought iba affecting dioa ni mpara kwa tuikairo bira turandite kiri regions nyinge bitera uma na kwa uikuonania autwetite mbere kukethera kwina thina. Akiwa mwe bakariba Meru bena ombani bagutetheria baria bari gwatine bwa mpara nito mobilize bia kuria nito mobilize resources nikenda tutikareke antobeto bakua ni mpara whereas batu twina uwezo wa kubatethia so netuibange twethira twina program ya kusupport antobeto muno na bia kuria thai ana baskuru bari mucie kutuike many groups nitukuria bia kuria tukenenkanaira na ukiri matora na kiri communities nikenda antobeto bethira kinyabo to put a smile on their face during this Christmas season. Muthuri Muriuki, Uru TV, Muthuri Kangangi. MC wa municipality Caleb Mutethia na atumite ntumwa kiri atongeria ba Meru kugambia thirikari nene kenda kukinyaniria mirandi iria Meru itwire itigirite kuma kiri thirikari je augite ngwataniro enthongi iria igukujirwa gatigati ga Senator Kathuri Murungi na ngavana Mutuma Ntwithinkia ni bati guchiara matunda ja kuoneka mutugikare na andikithitie ugambi bwa MCA uju. Kagite nega kanga bana wa Meru Mutuma Ntwithinkia na Senator Kathuri Murungi bone ni ngwatano ya kurita ngugi amwe na DMC wa municipality Caleb Mutethia na kathite tagaria riu akiuga niro ria mbere Bruce Neta na ngabana kuwatana kuma thirikari cha maturire ja na ndi akiuga ngwatano eje bati kwithireria ukubia mirandi mingi kuma kiri thirikari nene kuromba Senator wetu Kathuri Murungi and then that kind of the spirit no to theira governor batigwitanira ngugi na senator then gintu gitu kwaliria devolution gitethwa gikene impact ya kwera kibati kuthwa kinyo na tutikuwa bitanira ngugi kenda bara county ari turuga bitanira ngugi kenda bomba ku seek more resources tiejagi the counties no ethure na ambitions tia kwithurwa erunga magiti kya governor but
Tonya win ambition itebati kwithwa kuhinda the interest of the people. Koroki MCA Muteithia naugite ni untunga bana na MCAs bari na urumwe kira nande akoromba ne abunge na seneta batigire mawira ne jamirandi awiti na mbere jarabekirwa ni Rais William Ruto jago kinyanira mbere akagita ga siasa gakinya kutho kuna machiara jatiri itukuona njira chetu ikithithwa ibakurobe together tugetia njira iria imantu ja to promise this government chekela jedithika matalo James Muteithia na tukagita mutongero gya manka uja kugane okubete murandi muna akiuga kwa thaiji kira mukaria kwenda ni witi na mbere. The most important thing mwananchi wa kawaida na muringi kura kiria kwenda resources iwi mukinyire kou etio makania nuka turetere into etio makania thire ngavana kai senator kai MCA kira kio makanio into ibiejire. That's the most important thing kira tukwenda kimwananchi wa kawaida. Ni migambo ere MCA Muteithia arititendere akuriungite kuona witi na mbere bwa murandi jwa gwaka kirasi gya kinande kya ECD intere cha kongwa cheke turugire thatwa tuthithia model class nundu tutikuona the reason why private schools kas chukuru ingi kutha china very unique classes ikethwa ana betho maguntu gukuthongi lakini eda chukurira thatu to represented twiheshimiwa nyauni ngwanda ndiwikia mwana okwa chukurira mbakite report rande toshia wero reakwari eto ni mutuge kare akariba kia muringa wodine ya thiruga itene banogokete nkorone chiao na bobo ne nyuma ya kithima kia roji kiria kirenja gwa ni thirikari ya county kwambiria kunywa roji akariba bane bethirite ba Kenya mara miaka mingi thina ire minister wa roji Baptista Kanyaru augite thirikari ya mutumane gochiumia kurita akari mitungi mugongone. Dennis Mugendi na riungite ntereji nena riboti ije Roji nandi rurikiti guturika nturene ya Muringa wandi ni athiruga iti Igembe South akariba ria athira batigenda ringi ngere kana bwathu kuruseria ngavana mutuma akubanyia rugendo gukurukira minister Roji Muriki Kanyaru bagwatanirite na bisa munene Kangote na bangi barebejite na gutwiri uthondeki bwa kithima ki bari tuyite au no tubwa bole nji au itarene ne munore thiri na akariba Kemeringa patakunda roi mbate gavana mutumari utonya na twiritu yetu hakikishe akariba ba Kemeringa pakunyo roi na tuyaru are kenda tuthima roi rwaru yao tubwitie test pumping tuya twikira solar na twikira matangi yao na area chiota area roi kenda tubombo tache roi na kunyo roi ruru mwanka thayo kalwele ni ruo kuona roi na mirao in fact ndalole mira ere ando na ke ukena o sofa umaruru kwanjiri otekao kuwa kariba nture project bagakwa ne thirikari iboye iyo ango soke nkatho ke ngabana wetu na MCA wetu no tubo turikana kamukera ngabana atire no ntwa turetera itokwenda pipe na twekera kinya tangi kenda tomba kumea kunywa rwero ifonete mantu ya mutuma ya kobwela no ntu bawe nerieta itarera ya sana kumere kwenjo ya tire kariou na twetera barabenja tukiro wa sola yekro tie ire wekiro na batacho ko tutweria kaire mwankali utu yakona mutuma ngweke ni kubwa no ntunwe ya ukiria bwa we okira thirikari ngabana mutuma ngatho no ntuba kuturigana na kuya gutulitira rwiro rwa mbwawe ni fakti ondale musika mbwawe muno gitari ayenjawa na ndali jamani yayo ni nyoba imbe ngiteta maita mingi kabisa na nge ara na ngabana jamingi ikendo boto bwithia rwiro ndamba kumeria ri bora ithine rwi rwiro kunyurunga mutu turasiringi 20 na rutoneka kwe lakini ngwetikia ona rukwe aru ari na Roma ndina imani kungana na ngavana mutuma kunyontora akari na bo bari na bo buria bo babateri isexes na ngavana na iritaniritie muno ku make sure na gukinyithia rwi ntura chionde cha wandi mwanya ndene Meru County tafadhali na abo project ucha rwi chari kyo kinya urethera in distribution ya pipelines urethera matangi ya kuekanya ku store we chukuru kana mbwaone kana nyambwa usiongwa na accessories icho nde chambwa tafadhali tuki project icho nde checheto na tuchimenyere onto at the end of it iba tu beneficiaries
Dennis Mugendi, Weru TV, Ntuleni ya Kia Muringa, Wandini ya Thirugaiti, Gembe South, County ya Meru. Akariba Kangeta na Muthuro Jo Munene ne bamenerete Minister wa Watho na Uriti Ngugi Marius Maranya bakiuga aturaga mitandaone ende ationeka gobisine kana muturirene kurita maturene kurita Ngugi iria ngabana Mutuma Ntwithinkia amunenkere barienda Maranya kubuta Ngugi kethira ate ungabana Mutuma amutunye Ngugi na aminenkanire kiri mtungi kumatigania uria uri na bata ya kuritira kari Ngugi. Marion Karugi na thikirite Akariba. Ende wen bwana Marius Maranya, with all due respect, where resign Tigania West ni kubwa na kwe na ntoba thomi bange saiti yeku Maranya kwa kwithro wowe ngono kuona utomba kurita Ngugi ya county government wowe resign andikira ngabana Mutuma barua mwire no ko an level kwete wetikiria tori obisine ku enduo kere ya muchara no tekinyo obisine. Bani Akariba Kangeta Gembe Central barabasumirite na Muthuro kumeneria waziri wa mawatho wa kaunti ya Meru wakili Marius Maranya nikiraba kuana korona utongere bwa gavana Mutuma Ntwithingia mitandaone na kingi bariwa tekinya obisine kinyotirimana na ritingweba kaunti na itonete twingoke social media waziri uitwa Marius Maranya nane muntu wa sheria ne muntu thomi githomo kya kwithwa ni lawyer lakini ngwegeri yake andika vitisho na Facebook mara no kenjeli nethero waziri wa sheria na waritingui lakini nare miwe ngo kuonelia tingwe ba ongwe ritawa ukakwithira ukasubordinate Ngui ya gavana Mutuma kweta Ngui na nkoro mbea umethokio ri oito obisine utesemani na ritingwe administrators waraniria nabo every ward every sub county uwithiro robisine withiro kimenya ndele miritira Ngui ya ntuko chionde ni baurete wakili Maranya siebeliete nekikia waziri kethira ate tayari kurita Ngui na aremwa bari uria gavana Mutuma na mubute nontonika kuthukia thirikari yawe kogo ndakuri yambia cie tuthiro tukurita Ngui Maranya bau twe wa 90 ba Meru Maranya kiombio gara ku report Nguine kwambere next week Monday ba tukambere kuandamana tukabuthi maandamano ku Meru yonthe no tutakonde wenga Meru kwina na babenge mno bathomi tawe special mno we kwithwa Maranya wa yeteke wonengeri Maranya utomba uringa bole bona kutimbo the wanu hawa ithare rimwe ko muchetho chavera Mutuma kamwirite amuchilite rungu ayo mombelia Mutuma maro kana ende na arwami na tutite kile muturi a Meru tuduwa bo tukawa bo muiso akaitha ati tani ya Ngui na Mutuma na andike barua assignment mutu aikire Mutuma obisine nawe his excellency governor nini ngukuromba muntu uyu kinyagetho na kya kinene muno tenda kubutana ndi kuromba mubute are akurisani mubute uke muntu unge kumatigania West amu represent nontu wa andike mawaziri kuringana na region otebwete kura musara yo theri otengwe yo kwithro kirita ko batu anto ba Meru to korinya gavana every ambo na itushimure reverend ni mtu o kanisa kabisa ake entertain nonsense mo onto yinde ne office ketha muntu ate tayari kuruta Ngui na park na ane nkiripotera Weru TV kumembe mbita wa Marion Karugi wa Naftali ne kuma kirirugono rune otukuona kanyaga kunogoka indi tugicoka tugakumenyithia buria munini wa rais Professor Kithure Kindiki ethiritwe akiuga na ndikuri na mbecha cia kugita mirandi mwanya mwanya. Kienda gukinya nao no mwanka umeri rugendo rutukunyiria mathaka thumba gwitia ngari nkoroki emwe na wakinya nao umeri rio wari karize kari kongero anko on ndaika indi amwe na zese zonthe kwi ya Meru betire no bamba kambe bambirie biashara ciao bangi baandikwa na kinya bagura ithaka na kugite gamba ati nau inonja yao enjeru itwaire nao kadisha to expect ite gotima kuntu ko vera hand kana ko vera hand survive lakini twatimire konto by the survive in na mtu kanda pti konto no gari na menyeri yako biashara ikarisa
nontu wa gwithirwa Garissa ina ngwataniro biashara nyingi cia Meru kuno Meru na Garissa tiri onto mbele ndio mtu noete Meru mtu kwa mama tayari ndio kwanje biashara na ni kinyani no ndaitira mbere gwita antu betu na nakute konge enene county namba mugwanja county ya Garissa kwa miaka nande Ameru kuri baba etere gonto kubanganira ende amona bobo mpithukiro cia maitha na ikundire geni watho ni ugwati buba kunerete metho amona kugiteka mbana wino bagatura ndio dharuduna sio ni insecurity ukamata mtu ayatagare okurea akuritara lava dara kama de customer mbere no sendie takimana ndakaitha to bonde barutera lava bonde bambekirao mwandiki wetu wa Nteto Phineas Imana no merete rugendo ruru rwa mathaja tikunyire 10 riwa rikuthara pa na murutira jote kuthira kenda kwaranira na Meru baba saa 11 na ndagika 53 na tayari ngarire kwithirite kireta mirani rikitie kubukorwa wigwa rugono ra rugendo rwao no kenda gukurukirwo ni rugono ruru rwa mwanya Nteto ne cia Weru FM na Weru TV ni kwambire Jumapili tariki 14 agikuretera rugono rwa mwanya mu Meru wa Garissa. Mama Kanana, niuzie kwa unga. Unga yangu no faster. Madhe, kama kawa. Ala, bona huo? Wow, usema ndio siri. Siri ni unga wa Nice ambao ni 100% extra premium. Na si bei yake ni bora zaidi na ni nafuu. Pia Nice Extra Premium walituzwa kwa kuwa premium nambari 1 kote nchini. Kweli, unga ambao ni 100% original extra premium. Na unga wa Nice Extra ngano unakupa mandazi, keki na chapati nyororo na tamu. Na mchele wenye ladha tamu na harufu ya kuvutia ni Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers. Mwea. Nice na Nice Extra Premium. Huyu ni Brayo. Hii Brayo anadai tu furaha. Akajiambia hatatulia hadi ipate. Akapiga maraundi hadi siku moja furaha ikapatikana. Tumefungulia value Hickory C upate furaha. This festive season, dial *423# to reconnect and stay connected to GoTV value for only 599 Kenya shillings. Here's how you can request for a mobile loan on the new KCB mobile app. Open your KCB mobile app and click on loans. Click apply now on the KCB mobile loan. Confirm your loan limit. Set the amount, duration and the destination account. Click apply now. Confirm the summary and click request loan. Enter your PIN. Download the new KCB mobile app today. Wait. Bei Leo Premium, si complicated. Kupika Leo Premium, si complicated. Unabai, unapika, unashiba. Leo Premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life.
Munini wa rais Profesa Kithure Kindiki augite thirikari nirikitie kwathura mbeca na igatigira gukinyaniria kwa mirandi nkabo jurio jwa kuthondeka mukondo jwa mbere kiri barabara ya Mombasa gwita Emali. Kindiki haritete miareji kagita kama mburaja kwa mukira chindi ba machindano jandwimbo na Chomba Music Festivals Gala. Nenduranirite ripoti eje. Akiaria kile machindano jandwimbo Eldoret, munini wa rais Profesa Kithure Kindiki ni augite thirikari ya Kenya Kwanza nande iri na mbeca na ikambiria mirandi ya miako mwanya mwanya irio kwaramia barabara ya Nairobi gwita Mombasa. So we are expediting the development of Kenya. More roads. We are expanding Nairobi, Mombasa. And the first section, we have money now to build the first section from Machakos Standoff all the way to Emali. The president will be launching in February the expansion of Mombasa Road. Nongerete kinyakuri na mubango jwa gwaka kieni kingi kia ndege. We are building a new airport at Jomo Kenyatta International Airport. The one we have is old. We want to move the number of people coming through Jomo Kenyatta International Airport from 8 million currently to 100 million so that we can match airports like the Dubai International Airport. Where do we get money from? We are looking at public-private partnerships. We are also looking at privatization, where we reduce the stake that government has in some of the strategic assets, but use that money not to pay salaries, not to pay recurrent expenditure, but put that money to build dams and roads and modernize our country the shortest time possible. Akiongera mitugo emega ni batere kuoneka kiriana. Much as we build the hardware of our country going forward, we want to invest more resources now in building the software of our country, promote good morals, because children who are intellectually gifted but they have poor morals are headed nowhere. They end up being useless people, struggling with suicide thoughts, struggling with their own personal identity issues. So we need to invest more resources in nurturing patriotic, culturally sensitive, upright children. Kagitene ukauna ugitene bonete njira inge chaguchwa mbecha cha mirandi. We have found innovative ways of easing pressure on our budget, so that as we build more roads and provide water and electricity, we don't have to rely all the time on the budgets and the taxes of the people of Kenya. We can use PPP. We can use privatization. We are going to increase the allocation to the ministries and the state departments that help us build the software of our nation, because the software is as important as the hardware. Ngwataniro ya biashara kumatiganiane bakinyete kirikaro kia ana ndene ya kaunti ya Isiolo kia Antigua kia Victor's Children Home areba ikete bia kuriana into binge bia gitomi kiri utoro bathithiti bo irinjira ya kubonia wendo kagita gaka kathigo nkoba kiromba biashara bange kuromba ngerekana eje. John Thega katumenyithie biashara bainto mwanya kuma kagaine gicigo bunge atigana West na gakinya koromone muje wa mutindo batongoreretwe na Eric Munene ibaumbita gwikinya Children's Home ya Victor's Intere chagonde Burati County Isiolo kenda gutethia namba kuma na thina era bena biona into mwanya video bia kuria bia kumamira na into binge kathumba watu yatriana baba Victor's Children's Home itwe ya mwaka ende thai tukuya mapema twaga thai tuya mapema no twaringirithi mutu kero situation ira bari thai bai na ntuko ito thai batromete gento to watu ijo thona bira twarare abio to bare into bia kumama into bia kuria na into bia kuweka twa ngoro yetu batumba na betu bara thiongo baba batromete thiongo to watu iyo na ngoro njega tu yetu baromie thiongo kenda na betu bakiria kinya obethira bawiritwe anto ba wendi bo bwega okaire bara mtoro kaigwa aringitheka karibu atethia baba be situation nene enthoku bara murungu atethetie kuya ke Victor's Children's Home
baberetera intobi morungoro tharimana arobo tharima inara bamwe ba arungamiri ba Children's Home eno bataririte mathina nkuthomo na baithirite bakithira mbere no kurukira kagitani gaka. Ninawashukuru hao marafiki wetu kwa sababu si kwa saizi tu ni wanakuja wanatusaidia. Tunashukuru sana kwa sababu tuko na shida nyingi sana. Vitanda, hata tuko na shida ya vitanda. Huku ni wenyewe mzee mwenye hapa ndio alitupatianga 2012. So unaona tumekaa sana kuja kukaa kwake, na hata mwenyewe anasindika kwa sababu sasa watoto wake wako, familia wako, hakuna mtu atawasaidia. Hiyo nyumba yenyewe tunaishi saizi inanyesha mvua. Mvua ikinyesha ndio hivyo inakaa kama laga ndani. Hatuna hata choo, hata bafu hakuna. So baka tunaweka magunia wapate kuoga naye pale. Romba leo ndikire thirikari kundi bitare bya thirikari na kakinyanto ba wendi bwega utigiri bakuririkana na bakumana na thina era bokurukira. Ngwirogo na ekuri muno na ethiri muno yengwe nao. Victor's Home ngwire ku utumira ina ngwe Victor's Home ndaromba ura wene nyomba umekinyie. Tuna mathina ya maingi na thirikari ni kwega na mbeca ikiwa itutam na twana tu tibi otwa na ina thina nene ukaya kwa ile mazingira twatigite mwaka muthiru twari aja na thirikari ni kuwa ni kwaya na mbeca mazingira twatigite mwaka muthiru no twethira na arua na tena situation ni the worst kabisa itukuria thirikari ndeto ba kuthithia kiwa kwaya na into iba chokero teronge barikane ko yana batina achiari inyaba ombe batetheria ki reporter ndo chaweru kuma Wonde Burati County Isiolo Mbeta wa John Ndhiga. Igo kari ntuko nene na nthongi kire aritwa achiari na endwa onde magana jaritwa kuma chukuru yoteano obundi ya Mirupoli bekiri nthombe nyuma ya kumbana kire mathomo mwanya thirikari nkurukine rombetwe kubaringa njeki na njira cia kwambiria biashara ni kwethirwa baraba inge bathomerete ngugi iria bomba guciandika na kinya kwandika bangi nikenda kunyia thina ya wagi ngugi gatigati kanthuki mbithi. Kore mambura ja gwikira nthombe arito baskuru nene ya Meru Polytechnic ziraja kore mambura ja kenda ntuku ya narua mambura jaja gukojeri ni anene mwanya ario minister wa mathomo Nthigurune. Karibu sana mgeni wetu wa heshima siku ya leo Daktari Julius Migos, waziri wa elimu. Gukore na arimo kuma sukuru inge mwanya barabejire gukenanira mwenabo. Chief guests, our CS Minister of Education, Honorable Migos. My name is Dr. Elisha Nyamu, Chief Principal, the Shamberere National Polytechnic, Kakamega County. For Meru National Polytechnic, thank you for a wonderful graduation, well planned and executed. Thank you. The Honorable Chief Guest, the CS Minister of Education, Honorable Julius Migosi Ogamba. My name is Newton Shivachi, the Principal of Ebukanga TVC in Vihiga Western. Congratulations to Meru National Polytechnic. Makofi. Chief Guest, sir. I am Kimemia Joseph, the Principal of Geshogo Technical and Vocational College in Kirinyaga County. Thank you. Makofi. Chief Guest, my name is Eunice Jenga, Principal, Berenod TVC, Meru National. Congratulations. Makofi, Madam. Our Chief Guest, my name is Flora Kanywa, Principal, Karumo Technical Training Institute, Meru National Polytechnic. Congratulations. Ariti ngoge sukuru neje batego tigi nyuma mambureneja. Karumo Technical Training Institute, Meru National Polytechnic. Congratulations. Ariti ngoge sukuru neje batego tigi nyuma mambureneja. Minista Mesedo Kadhetune Kameru na kuriona kubagwa togeni akiongera na sokerete thirikari nene nkatho kubekira mataja njira. Thank you very much, Chief Principal, Chief Guest, Cabinet Secretary Julius Migos,
and all the leadership of this institution, led by our council and also the chief principal. Mine is honorary on behalf of the county government of Meru to welcome the chief guest and all other invited guests to Meru. Meru tunasema wageni karibu, mwenyeji apone. It is indeed that you have healed, and now we have a peace and peaceful coexistence among our people. And our chief guest, we want to appreciate the government, especially national government, because last time we are here, we had some issues, especially on the street right. But I want to confirm through the bypass, the street lighting was done. And recently also through the PS Energy, there are areas which were left, and I have confirmation that we'll be doing street lighting within this community. So mine is to appreciate the national government. Akiaria Minister wa Kithomo na Kurina Jaja kuga. As you step out today, dear graduates, remember that this graduation is not the end of your learning journey. It is the beginning of your life's mission. The skills that you've acquired here are your passport to opportunity. The tools of your trade are your power to transform lives, not only your own, but also those of your families and communities. The world you are entering is fast changing, powered by technology, shaped by innovation, and challenged by climate realities. What will distinguish you is your ability to critically think, innovate creatively, and act ethically. Beth Mwendwa, Wero TV. Munene wa maminista Musalia Mudavadi teso ni rwandikirite thirikari baruga bakiuga ni bethirite bagiti wa mpione kagita kaguketha biega bia thirikari batongeretwe ni mubunge wa Teso North ukukaunya ne batumite Musalia Mudavadi gutigira ntumwa yao egukinyira Rais Ruto. Munene wa maminista Musalia Mudavadi ora no minister wa mantu ya Omeyantheguru na atirimanite na atongoria bakuma Iteso. Mudavadi na uite thirikari igetania njara kwa njara na antu ba Iteso kiri witi na mbere bwa ntereyu. Batongoretwe ni MP wa Teso North Kauko Kaunya ibaugite bira bakwenda ni utongoria bubwea na kuritaniria ngui bare amwe. Yes, that is the team from Trans Nzoia. Ibaugite kaunti cia Bungoma na Trans Nzoia na ara Iteso bare kuina kura 98 na 75 kuthiatilia bakiongela kuwa kura iu bationa acie batethia. I think we shall start from the north. My name is Oprong Wycliffe. I'm the chairman. Your neighbor. Yes. Your cousin. Yes. That's my brother. Because I'm told. Ibongelete kuwa kaunti ya Busia na ara Iteso bari baba ingi MCA 35 baba ringeri kura 10 abele akibo bari bakuma Iteso na kuga nominated MCA 18 omwakiwe are okuma Iteso. A serious assignment in front of you, you must take it seriously. So the content. Mudavadi na basokeretie nkatho atongoria bau akiwa inyeu ni Rais Ruto utumira kuria Kenya bonthe amo kuma ndereyo mwanya nikenda batethuka na agenda ya bottom up. Kuringana na gutala kwantu kwako bwithitwo mwaka 2019 Ateso bare 417 na 670 para ni nthi ye chunchi kiemwe kiria Kenya bonthe. Thank you so much. Raymond Mwenda, Nteto cia Weru.